Kien iffirmat il-ftehim bejn il-gvern Malti u l-kumpanija internazzjonali Huawei. Memorandum of Understanding li se jwassal biex ikomplu jintlaħqu l-għanijiet ta' ICT għal pajjiżna kif ukoll l-ittestjar ta' sistema ta' konnettività 5G. Kif ukoll bil-possibilità li jinfetaħ Data Recovery Center f'Malta bħala backup għal investimenti fir-reġjun. Barra minn hekk din l-okkażjoni mmarkat ukoll il-ftuħ ta' uffiċċju għal Huawei f'Malta. Huawei hija kumpanija internazzjonali bi dħul tagħha jaqbes il-$45 biljun. Il-Prim Ministru Joseph Muscat innota kif id-daqs ta' pajjiżna ma jfissirx li ma jistax jattira investiment minn kumpaniji kbar bħal Huawei. Għal il-Gvern huwa impenjat li jissalvagwardja l-ekonomija u joħodha f'livelli dejjem ogħla, filwaqt li fakkar il-ftehimiet milħuqhom ma' kumpaniji u entitajiet kbar internazzjonali. What you are seeing here is just the beginning. Investment coming from Italy, UK, Germany, our European partners, from India, Singapore, and China, and the Gulf, our partners worldwide, and other major players is all welcome. Żied jgħid li Malta hija miftuħa n-negozju u akburi li jippromovi lil pajjiżna lil hinn minn xtutna. Fakkar ukoll li dan il-ftehim jitfa' lil Malta fuq quddiem. We are talking not of a Malta trying to catch up with the future. It is actually Malta being ahead of the rest in testing the future. This is, I believe, the way forward. Il-Prim Ministru nnota kif fl-istess waqt dan il-ftehim se jsaħħaħ il-profil ta' Malta internazzjonalment, filwaqt li joffri opportunitajiet ġodda lill-operaturi li diġà jinsabu f'pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari José Herrera nnota li l-kumpanija Ċiniża se tkun qed taħdem jitfid ma' pajjiżna biex jintlaħqu miri stabiliti fl-Istrateġija Nazzjonali Diġitali Maltija. Naturalment, hemm ukoll investimenti ta' kapitali il-gvern jixtieq jinidi fil-futur, naturalment, la jkollok il-preżenza ta' hawnhekk jista' jkunu faċilment partners strateġiċi anke f'dan it-tip ta' investiment. Dan il-ftehim intlaħaq ukoll bil-ħidma ta' Sajmit Siljang, il-mibgħuta ta' Malta fl-Asja għan-negozju u l-investiment. But over time, I hope and expect that we shall see many more opportunities spring from this, such as 5G is coming to Malta, a new research and development center described in this MOU today. And all this will mean quality careers, not just jobs, careers for the Maltese children. Is-Sur Edward Chen, kap eżekuttiv ta' Huawei fl-Italja, fakkar li s-sena li għaddiet Huawei investit madwar 14% ta' dħul tagħha fir-riċerka u żvilupp u sostna li ħares il-qudiem biex jaħdem mal-Maltin. U għannota l-istabilità ekonomika u soċjali ta' pajjiżna kif ukoll li ċ-ċokon ta' pajjiżna joffri l-faċilità u s-sinerġija meħtieġa biex isir testjar u żvilupp b'iktar effiċjenza.